الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على فضله وإحسانه، خلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، أوصيكم بتقوى الإله جل في علاه، القائل في محكم تنزيله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فالابتلاء بالمصائب سنة الله مع خلقه، وكل إنسان لا بد أن يصاب بشيء منها، والبلاء ضيف نازل بكل بيت، فيجب إكرامه بالصبر والرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. وبعض الناس يظن أن هذا الذي يصاب بالأمراض ونحوها مغضوب عليه، وليس الأمر كذلك، فإنه قد يبتلى بالمرض والمصائب أعز الناس عند الله وأحبهم إليه، كالأنبياء والرسل وغيرهم من الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصد الناس بلاء الأنبياء. يتي الله سبحانه وتعالى دوبر المكو مؤجريج مكو، ودو الله سبحانه وتعالى تقود أكلا هونde o eɓɓinde no seedanoma gotan kako makko ngun kanko Allah subhanahu wa ta'ala. seedo ala reweteɗo siwana kanko, ala jeyɗo tagore nden waɗowo e mayre kala ko faala siwana kanko, ala wurnowo wara siwana kanko. seedo omo suɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen Muhammad bun Abdillah, o ko jiyaɗo makko mo suɓi o nuli, wona kafidiɗo makko. no toro Allah subhanahu wa ta'ala yo juulo e nelaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e dow kala jaɓuɗo jokkude peewal maɓɓe ngal ha ñande dangal ngal dari. jiyaɓe Allah, miɗo wasiyo hoore an wasiyo on hulgol Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo towuɗo on, ko waɗi neɗɗo heɓata moƴƴere ka adna makko ɗo e ka laakara makko siwana si o huli Allah subhanahu wa ta'ala. neɗɗo heɓata perdi ka adna ɗo e ka laakara, perdi wiyeteɗi perdi ɗin, siwana si o hulali Allah subhanahu wa ta'ala. izan miɗo wasiyo goto kala e moɗon hulgol oɗo Allah mo tawi ko kanko taguma, kanko wodimma, ko kanko jeyma, kanko toppiti fiyakuji maɗa ɗin, ka o faala o wonta no o faala o wonirtama, o faala o wonata. a wawata dartade muyɗe makko ɗen. oɗo Allah subhanahu wa ta'ala wiiɗo en ka deftere makko teddunde, wiinoɗo ɓeɗo yimɓe moƴƴuɓe ɓurɓe en attiɓen horondiɗo leydi, ɓe tawi si tawi en moƴƴay ko kamɓe ñentinten, si en malete ko ɓaawo maɓɓe iwreten. ɓeɗo
Allah subhanahu wa ta'ala ko kamɓe fewtinno yewtere nden nde ñande hande ko enen nde fewti. subhanahu wa ta'ala wi am hasibtum an tadkhulul jannata on sikku on naatay aljanna am oɗo ko bal zanantum an tadkhulul janna hiɗon sikka wondema ɓay o wi'i ko on julɓe on salligike on juuli on hoori on zakki lanni on maayay naaton aljanna walamma ya'tikum masalu alladina khalaw min qablikum hara araali e moɗon sifa ko arno e moƴƴuɓe attiɓe on ɓen ka hawre leydi ɗo massatuhumul ba'sa'u waddarra ɓe attinoɓe on ka hawre leydi ɗo moƴƴuɓe ɓen na bonɓe maɓɓe ndi ɓe moƴƴuɓe attinoɓe on ka hawre leydi ɗo annabaɓe attinoɓe ɓen ka hawre leydi ɗo gomɗinnoɓe annabaɓe attiɓe ɓen ka hawre leydi ɗo yimɓe jaɓannoɓe Allah ɗoftimo ɓen ka hawre leydi ɗo ɓe heɓunoɓe ka hawre leydi ɗo ko wiyete kon basal heɓunoɓe ko wiyete kon ñabbeeli heɓunoɓe ko wiyete kon kulol e hulɓinede ɓe heɓuno ko wiyete kon raɗede e sonkanede e soggede ɗum rewno e hoore maɓɓe hatta yaqula arrasulu walladina amanu ma'ah mata nasrullah yahuno ha nelaɓe ɓen e gomɗinɓe wonduɓe ɓen e nelaɓe ɓen ka hawjangol ballal Allah ngal yehi ha ɓe landi ko honde tuma ballal Allah ngal arata idan ɗum ɗo ko moƴƴuɓe feƴƴuɓe attinoɓe en Allah subhanahu wa ta'ala o landi enen ɗe mofte ɗo enen wiɓe ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah enen wiɓe ɓen en ñentine muhammad sallllahu alayhi wa sallam Allah landi en sikku en wone ka hawre leydi ɗo juulen janggen tun ɗum yona ko naɓa en aljanna hara ɓe moƴƴuɓe feƴƴuɓe ko rewno e maɓɓe jarrabuji rewali e meɗen wawata wonde idan ko wiyete ko jarrabuye jarriborede musiba ɗum ko sunna Allah subhanahu wa ta'ala ka hawre leydi ɗo wondude e tagore makko nden kala arɗo ka hawre leydi ɗo Allah dardotomo imma o darndoramo moƴƴere ko sikkete kon ko moƴƴere on darndoramo nema e nemaji aduna ɗin ma o jarriboramo sattendeji aduna ma o jarribora mettende e mettendeji aduna kala neɗɗo moƴƴo arɗa ka hawre leydi ɗo o heɓa goɗɗo e ɗin dandandeji ɗo ɗum ɗo ko sunna Allah subhanahu wa ta'ala mo o sunnini mo tawata kala neɗɗo arɗo ka hawre leydi ɗo o heɓay ɗum ko wiyete kon jarrabuye ɓe wi ko doyf ko koɗo ko aray ɗum yaha luttata aray tuma goo hara ala ɗon aroya wona seeɗa kadi yaha idan teddingol oɗo koɗo noon fii yo won hara a wernimo a teddinimo kala suudu ka o hewti ko teddinirgol mo muññagol e weltanagol Allah subhanahu wa ta'ala anda wondema Allah hunde ala ko ronki wadde koko o jaɓali wadde woodi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en wondema ma yazalu lbala'u bilmu'min ma yazalu lbala'u bilmu'mini awil mu'minati ɓe wi jarrabuye seerata accitata no jokki neɗɗo gomɗinɗo on imma ko duhiɗo ma ko suddiɗo seerata jarrabuye no jokkimo tuma goo hara kaka ɓandu makko tuma goo hara kaka jawdi makko tuma goo hara kaka ɓiɓɓe makko ha o fotta e Allah ñande nde o maayata hara o heddora bakkatu bimana Allah subhanahu wa ta'ala no jarribo neɗɗo o si o gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala jarribomo ka jawdi makko jarribomo ka ɓandu makko jarribomo e ɓiɓɓe makko ɓen fii yo Allah montanmo bakkatuji makko ɗi tawata ɗin si wonano o jarrabuye ɗi montatake o wi yoga e yimɓe no sikka wondema oɗo neɗɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala jarribori nawnare e ko nanditata e muɗum woɓɓe goo yimɓe ɓe anda diina muɗum ɓe sikka e wondema haray o neɗɗo ɗo ko neɗɗo mo Allah tikkani fiyake on wona no woniri bal Allah subhanahu wa ta'ala himo jarribora nawnare himo jarribora musiba yani perdugol jawdi ma toñede ma doolede siga ko wonɗen e yiide kon hande e aduna julɓe ɓen julɓe wona e toñede jaasine
haa si tawi neɗɗo annda diina muɗum yahay haa o sikka awa wongol julɗo ko kata wona ɗum na hande ɗum fuɗɗi. Allah subhanahu wa ta'ala wi'ino wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. julɓe ɓe lettiraka, ɓe añiraka, ɓe konnoraka, ɓe toñiraka, yimɓe ɓe heferaɓe fof moɓodirali e hoore maɓɓe, bonni ɓe inde waɗi ɓe kawoni ɓe wadde kon sina ɓay ɓe wi ɓe gomɗini Allah. bakkatu maɓɓe on fof ko ɓay ɓe wi ɓe gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala. bakkatu maɓɓe on fof ko ɓay ɓe wi ɓe rewata si wona Allah subhanahu wa ta'ala. bakkatu maɓɓe on fof ko ɓay ɓe wi ɓe ñawirta sina ko Allah ñawiri kon, ko waɗi anda ko moƴƴani tagore nden si wona Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum woni bakkatu maɓɓe on. idan ɓe añiraka, ɓe lettiraka, ɓe piiraka, ɓe sokkiraka, ɓe waɗaka kala ko ɓe waɗa kon sina ɓay ɓe gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala. idan jarriborede nawnare, jarriborede musiba, ɗum heeɓi ɗum yimɓe ɓurɓe teddude ɓen ka Allah subhanahu wa ta'ala, ɓuraɓe yiɗede ɓen ka Allah subhanahu wa ta'ala, wono ɓeɗo annabaɓe e ɓeɗo nulaɓe woɓɓe goɓe wonaɓe yimɓe moƴƴuɓe, wono nelaɗo makirno sallllahu alayhi wa sallam. nelaɗo maaki yimɓe ɓen fof ko ɓuri tiiɗude jarrabuye ka hoore leydi ɗo ko annabaɓe ɓen. ala ko jarriba jarrabuye sattuɗo ka hoore leydi ɗo hewti annabaɓe ɓen. hikki ɗon kadi wa'uɓe wa maɓɓe ɓen ka moƴƴugol, bi mana neɗɗo on kono wakkori moƴƴugol wo ko ni jarrabuji jokkirtamo. ko ɗum waɗi si a faamali diina maɗa kan yahay ha an e Allah haɓon ka heɓata malore maɗa ɗon. ko waɗi a moƴƴinayi Allah jarriboma, oɗa bonna Allah moƴƴo e makko, sikka Allah moƴƴoto e makko woni hara Allah suynayi mo woni, wona moƴƴogol e makko. kama hasala لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وفي يوم أحد وغزوة الأحزاب وعند موته صلى الله عليه وسلم، وكما حصل لنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام ولنبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، وذلك ليرفع شأنهم ويؤزم أجورهم وليكونوا أسوة صالحة للمبتلين بعدهم. وقد يبتلى الإنسان بالسراء كالمال الأديم والنساء والأولاد وغير ذلك، فلا ينبغي أن يظن أنه بذلك يكون محبوبا عند الله إذا لم يكن مستقيما على طاعته، فقد يكون من حصل له ذلك محبوبا وقد يكون مبخضا، والأحوال تختلف. والمحبة عند الله ليست بالجاه والأولاد والمال والمناسب، وإنما تكون المحبة عند الله بالأمل الصالح والتقوى لله والإنابة إليه والقيام بحقه، وكل من كان أكمل تقوى كان أحب إلى الله. وننلا صلى الله عليه وسلم heɓirno noon jarrabuyeji ɗen andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi fi moƴƴuɓe ɓen ka hoore leydi no wowlede ko kamɓe attorte. ala ka leydi ɗo, ka ley kammu ɗo, ka hoore leydi ɗo ala neɗɗo moƴƴuɗo ka jikkuji muɗum, neɗɗo moƴƴuɗo ka dewal muɗum, neɗɗo yiɗaɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala suɓaɗo ɓurna ha hewti muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. ko kanko ɓuri moƴƴude tagore nden fuu. kono ndaren ko honno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wuuriri gila ñande ɓe wi ashhadu an la ilaha illa allah. duuɓi 40 arani ɗi ɓe wuuri makka ɗin hiɗen andi hari ko muhammadul amin, wona julɓe ɓe wi'i muhammadul amin, bal ko heferaɓe makka ɓe winomo muhammadul amin. hiɓe hoolimo, hiɓe jaɓi jikku makko moƴƴo on, hiɓe andi ko moƴƴo ko moƴƴinowo, ɓe yiralimo bonnere. kono gila ñande o wino o rewata sanamu, o rewata si wona Allah subhanahu wa ta'ala, o yarata beere, o watta zina, o jokkata ko jahiliɓe jokki kon, o toñata, o doolata goɗɗo ƴetta ko makko kon. gila ñande o wowli ɗum hande kadi o wonti añaɗo, o wonti toñeteɗo, o woni yenneteɗo, o woni aybinteɗo. yehi ha o wiya ko o feetuɗo, o wiya ko ndurejo, o wiya ko o yimowo, ala e konnguɗi bonɗi ko o wola kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. o wowla konnguɗi bonɗi ha satti e makko subhanahu wa ta'ala muññitirimo hon ɗum. nelaɗo Allah wi nelaɗo ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusuli min qabli. a wowlantake konngol bongol ngol nelaɓe attiɓe ma wolanaka. bimana so tawi jaka na ama ɗum fuɗɗi na ema hattata, attinoɓe ma ɓen heeɓi siga ɗum, si a heeɓi ɗum musiba ko ɓuri hulɓinade ko si tawi koye hoore ma an tun. ɓe wi innal musiba ida ammat tabat. jarrabuye si woni ha o huuɓiti tawi ka yaaɗa o ko ɗum woni ɗon hara weeli hande kadi koski e hoore ma won to metti. idan
allah muñitiniri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama humpitugol ɓe ɗum ko sunna allah ka hoore leydi wowlanede mettuka wowlede mettuka aybinede e jaleede ɗum ko jikku heeferaɓe ɓen non e hoore julɗo ka hoore leydi ɗo gila e fewndo nuhu alayhi salam ha darngal daro inna alladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun ɓeeɗo yimɓe bakkon ɗimɓe ɓe wonino ka aduna hiɓe jala yimɓe gomɗimɓe ɓen aybina ɓe sabota ɓe waɗa kamɓe ɓe anda hay fus kamɓe ɓe fina ɓe jokka ko moƴƴi ɗum ko jikku heefera ɓen e naafiqi ɓen ka hoore leydi ɗo idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e moƴƴugol jikku maɓɓe fof e moƴƴugol kawtal yagal maɓɓe fof e muññagol maɓɓe wondigal fof haɗaali ɓe soñja makka ha tawi ko maɓe doga ɓe egga maɓe doga ɓe yalta leydi makka ndin ɓe yaha ɓe ɗaɓɓa nokku goo ka ɓe doñoyoɓe hoɗa ton wona bonere jikku maɓɓe waɗi ɗum wona mettugol maɓɓe fi waɗi ɗum ko tawde ko sunna allah subhanahu wa ta'ala ka hoore leydi ɗon wono oɗo annabajo allah ayyuba alayhi salam mo tawata kala yurnotoɗo alqur'an ko ɓuri e fanɗude no andi ko hombete ayyub neɗɗo mo tawata allah neminno ɗum nemaji heewɗi okkimo jawdi okkimo ɓiɓɓe okkimo tala ko bani adama falta ko ka hoore leydi ɗo allah yilti jardi bimo jawdi makko ndi lanni ɓiɓɓe fof maayi rewɓe fof dogi piiji makko fof yeebi ɓanndu makko ndu ñawi haa ndu yilmi gilɗi watti yaltude ɓanndu makko ndu jiƴƴara kono allah subhanahu wa ta'ala holli e wondema ko darndagol mo waɗiri ɗum wona lettugol mo wona halkugol mo ko waɗiri ɗum ko laɓɓingol mo hollugol neɗɗo moƴƴo no jardi ɓe bala ko moƴƴi ɓe jardibete wono annabi yunus alayhi salam kadi hiɗen andi qissa oɗo o wuridino yimɓe makko ɓen o noddiɓe faade e diina ɓe sali yehi ha o seytini o wiisi o waɗali ko mi wi on kon ha ñalande kaari allah tippinay lette e hoore moɗon tawi kanko e allah ɓe halda ɗum iden ñalande yoni tawi ko wi ko waɗali ɓe aybinimo o hersi o moni o dogi o yalti o yehi o bugaka nder ndiyan lingi ngi moɗimo hiɗen andi oɗo kadi ka allah subhanahu wa ta'ala naɓunomo ɗon ha hande goɗɗo e yimɓe leydi ndin heɓali siga ɗum bugede nder ndiyan lingi moɗa ɗum wona nder ton lingi ngin tuttamo kadi o yalta ko heɓi ɗum wo ko Yunus bun Matta ɗo nokkumo o wonno ɗon no ɓuri kasoji ɗin fof hulɓinade ko waɗi haysi o yalti ala ka wona ka nder ndiyan hino niwre ndiyan nden hino niwre jemma on hino niwre leydu lingi ngin ala nokku ka o ñiiɓa kono ɗum e ɗum mo mahari mo anda allah subhanahu wa ta'ala o noddi allah yaltinimo ɗon subhanahu wa ta'ala tigi wi en lawla an kana min almusabbihin la labisa fi batnihi la yawmi yubasun si tawno hari o wona laɓɓinannoɗo allah ko adi nde ñande innahu kana min almusabbihina qabla dhalik ko seninnoɗo allah laɓɓinnoɗo allah e kala uytare komo kafi dano e allah goɗɗum de ado nde ñande o noddi allah notimo si tawno na o laɓɓinannoɗo allah subhanahu wa ta'ala si tawno ko o sirkowo wonno yaltanoɗo nde ñande oɗon o luttanno ha darngal daro idan oɗo ko annabajo allah subhanahu wa ta'ala mo allah jaribori ɗum ɗo hiɓe heewi kamɓe annabaɓe jariboraɓe ɗum ɗo subhanahu wa ta'ala sifanike en fi maɓɓe annabi zakariya hiɗen andi oɗo o hirsa yahya wa kadalik ko wona noon kanjum annabi isa alayhi salam hiɗen andi isa alqur'ana holli en oma yaali ko honɗum itti isa ka hoore leydi ɗo naɓimo ka kammu dow ko soñjeede ɓittinede ayɓe makko ɓen alyahud ɓeɗo wonɓe ha hande tawɓe kamɓe woni ha hande kamɓe woni wadde kone wadde kon hoore ndi ɗo leydi kamɓe woni wadde kone wadde kon e hoore ɓeɗo julɓe ha hande ko ɓe jokkuno isa wi o iway e diina makko kan o iway e hoore leydi ndin ɓe jokkimo ha o dogi o suuɗi ɓe naati ɓe tawimo ka fammere allah subhanahu wa ta'ala ƴettimo ƴawni arnoɗo hollugol ɓe ko ɗo isa woni on allah waɗi mbaadi isa ndi yeeso on ɗon ɓe hendi on ɗon ɓe pandi allah wi ɓe fenana isa ɓe pandi ko kan goɗɗo go idan oɗo ko annabajo ɗum wona taali no e tindi noon ko annabajo ɓittinaɗo ka hoore leydi ɗo soñdia ha tawi ko ma allah ƴentinamo ko kammo wona toon ma allah subhanahu wa ta'ala yiɗi suuɓi idan si tawi ɓeeɗo daɗali ɗum wona an wona mi wona goɗɗo goo kadi daɗata ɗum haray neɗɗanke o ka hoore leydi ɗo o serata himo jarri ɓe ella on ko si tawi neɗɗo on andali wondema o jarrabuyeɗo ko fii laɓɓingol mo wona fii halkugol mo allah jarribata ko neɗɗo on ka jawdi makko jarribata komo ka ɓanndu makko jarribata komo ka ɓiɓɓe makko ɓen e piiji makko ɗin si wona fii ndaarugol mo tun si a jaɓi a jebbilike a andi wondema allah subhanahu wa ta'ala ko o waɗi ɗo wona feere wonde goo o ron kamma taw ko ɗum ɗo gasata e maɗa ko ɗum ɗo o faalama darndorde
so a jaɓi ɗum ɗo a jebbilike Allah subhanahu wa ta'ala ko moƴƴere go waɗanayma. Amma noon si a tikki a wi an a anda ko waɗɗa Allah a feƴƴiɗon a woni e toñugol yimɓe ɓe wonduɗa ɓen ko o mo mi kafuɗuno mi serti ko o waɗi ha mi perdi ko o mo mi yeddodiri nan nden balno woodi yaha ɓe luggino e majjere muɗum nden ha innata ko momi inniti on bimbi momi woli inde mum on ko woni sabu hameɓe o probléme ɗo tabu angal andugol Allah subhanahu wa ta'ala. Idan neɗɗo julɗo o wonani o wata neɗɗo julɗo on sabu gomɗingol makko koddori e Allah on kala musiba heɓuɗomo haray no newi ko waɗi himo andi annama asabahu lam yakun li yukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun li yusiba. Julɗo o nde himo yalta bimbi himo andi pellet kala ko o heɓoy e nder ñallal makko ngal taw Allah mu yino heɓay ɗum ɗon. Kala ko o heɓali e nder ñallal makko ngal taw himo andi pellet Allah mu yal ɗum ɗon heɓata. Himo andi kala ko heɓoymo kadi taw ɗum ɗon no muuya kanko ko waɗi ko wakkilare makko nden. Amma piiji ɗin ko windaɗi waali ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allahi yasir. Musiba watta e hoore ndiɗo leydi watta e pittali moɗon ɗin sina taw on no winda waali e deftere ko adi an a tageede ko adi mawɓe ma arde e hoore ndiɗo leydi ko adi wonde e leydi ndi wonɗa ndi e wonde mo wonɗa on taw Allah windino ɗum ɗo waɗa e hoore leydi makko ndin ɗum hawra e ma e nde ñalande ɗo e o saa'i ɗo e embere ɗum ɗo kadi waɗata ɗum wona bani adama watta ɗum. Goɗɗo wawata sansude ɗum neɗɗo no wawi sansude suudu muɗum ɗum o sansa tarawje makko ɗen o sansa piji ɗin fuu kono koddori e Allah on o wawatamo sansude. Bani adama waɗon ala piji ni fof ɗa wawi way sansude waɗa no faliraɗa noon rawninama ɓawlinama wojjina warra no faliraɗa si wona ko Allah hoddiri kon koddori e Allah on wawata ko sansade. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande ɓe ɓannuno kunɗo pay kon Abdoullahi ibn Abbas ɓe jangini kun no jeyano e konnguri ɗi ɓe makanimo tawata goto kala men no hani fiɓude ɗum ka ɓernde mum hoolo ɗum wa'lam anna al ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف بما كان مو أندو جابو هولو دا كبرند ما دا فلتا si mofteɗen fof moɓodiri nafugol ma ɓe wawatama nafirde sina ko Allah windannoma kon a heɓay. Si majina ɗo fof marɓe ɗo eɓe ala fof moɓodiri inni ko yo walle iwa e basal ɓe wawatama waɗande sina ko Allah winduno a heɓay kon. ɓe poɗodira ha ɓe fotta ko Allah waɗɗon. Si fof kadi moɓodiri haldi ko bonnalngol ma fotta ko fi ɗum ɓe woni ko fi yo bonane si tawi Allah no muyuno yo bonu bona embere ko Allah muyuno kon si Allah muyano goɗɗo wawata wadde. qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Julɗo on kanko ko ɗum ɗo woni konngol makko ngol heɓata men sina ko Allah windani men kon ko Allah jeyi men. Allah no windi ko heɓata kon ko ñamata kon a ñamay lanna few si maya jaram ɗan o waɗan maɗan a yara ɗan haɗa lanna si maya kala ko Allah muyi fiima kon goɗɗo go ƴettata ɗum ɗon. Si adna on fof ukkodiri hontode hayso kammo ngu yani ko Allah muyamma kon ko ɗum watta. Idan si a jaɓali ɗum ɗo ko wiɗa ko a julɗo kon nafatama. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko maaki on gomɗinta ha andon ko heɓi on ko wopata on ko wopi on ko heɓata on. Idan no woodi yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala darndorta jawdi ɗuɗuɗi ma o darndora ɓe sonnaɓe e ɓiɓɓe ma ko wona ɗum ɗon si ɗum ar wonde kadi wata neɗɗo on sikku wondema ɗum ko alamande wonde Allah no yiɗimo na alamande Allah no yiɗimo noon dey boy noon sikka e wonde si heɓi kañum ko Allah no yiɗi ɗum. Allah no yiɗa goɗɗo ɗawamo ko adna ɗo. Si tawi woni neɗɗo wonali ñiiɓude hoore peewal no wawi wonde innatake neɗɗo sino mari marɓe ɓen fof Allah yiɗaɓe la no wawi wonde neɗɗo hara no mari Allah no yiɗimo kono giggol Allah ngol wona sabu ɗum o okkirimo adna ko Allah yiɗima kon ko feere ko okkuma kon ko feere. Sa ƴetti wondema ko si Allah okkoyma o yiɗe ko haaleteno e ɗengal me wonde mo Allah yiɗi o yeɗemo ɗum ko haala noon ko haala ñama kala. Allah no yiɗa goɗɗo ɗawamo hayka o waalo. Allah no yiɗa goɗɗo ɗawamo ko o ñaama. Allah no yiɗa goɗɗo ɗawamo cellal. Allah no yiɗa goɗɗo ɗawamo teddungal ko adna ɗo hara mo yiɗi on tigi himo aña goɗɗo kadi o okka mo ɗi hara o faalaka mo few o yiɗa nande hido makko. Idan alhaaliji ɗin ko luutodirɗi giggol Allah ngol alamande maggol wona okkorede margol jaahu
margol ɓiɓɓe margol jawdi heɓugol postuji towuɗi ɗum wona alamande wonde Allah no yiɗi neɗɗo on. Alamande giggol Allah ngol e neɗɗo ko heɓugol golle moƴƴe heɓugol kulol Allah subhanahu wa ta'ala tuubugol lutto faade Allah subhanahu wa ta'ala darano jonta Allah haqqe makko on. Kala neɗɗo mo tawi ko o ɓuri timmude kulol Allah ko o ɗo ɓura yiɗede ko Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الدين إلا لمن أحب فمن آتاه الله الدين فقد أحبه فمن ابتلي بالكفر والمعاصي فهذا دليل على أنه مبخض عند الله على حسب حاله. ثم قد يكون الابتلاء استدراجا فقد يبتلى بالنعم يستدرج بها حتى يقع في الشر وفيما هو أسوأ من حاله الأولى. قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نلا صلى الله عليه وسلم بما كان وندما الله تدد موضع هما أكا أدنا مو يدي مو يدا الله نو أكا أدنا دو مو يدي هما أكا أدنا دو نتو مو يدا هاي حنفس وفعلاك مفيو أكتانون دينا سينا نتو مو يدي kala neɗɗo mo Allah okki diina haray Allah no yiɗi mo kono fii a heɓii jawdi fii a heɓii jaahu fii a heɓii kala ko wiyetee ko mbelanduru adna ɗo ɗum wonaa dalil Allah no yiɗi ma. Idan Allah no okka adna mo yiɗi e mo yiɗaa o okkataa noon diina si wonaa neɗɗo mo yiɗi. Amma neɗɗo si wonii jarriboraama keefeeru o jarriboraama yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo no tindini wondema oɗo neɗɗo ko añaaɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala embere alhaali makko. No waawi wonde kadi hara oɗo jarrabuye mo Allah subhanahu wa ta'ala darnota neɗɗo jawdi ma darnoramo teddungal ma laamu hara ko suynugol mo istidraj suynugol neɗɗo on. Allah no jonna neɗɗo hara ko suynugol mo wono annduɗa noon jawre si ñaami lanɗam haɗa na teddungal moƴƴere na moƴƴere wonande ɓaawo ton si jawre jindiga ladde tawi keɓe e haako ko nde woni ñaamude kon ɗum ɗo welaali nde hawranaali nde haa nde watti ñaamude lanɗan haray ɗen anndi ɗan lanɗan ɗon ko hon ɗum ko istidraj woodi faalaaɗo nde ñaamude tew mayre on. Idan Allah subhanahu wa ta'ala no gollondira e jiyaaɗo makko siga non bi mana o okkore ma ko sooduɗaa adduɗaa wo kute haraɗa yeddude Allah subhanahu wa ta'ala ko nannguɗaa wo tawa no newi tawa ko Allah wiima fof a watta se wattani yila en tawa no woodi ɗo yimɓe tawa kala ka fi Allah yani ko kamɓe attoto wadde gokkum si zakka hewti kamɓe attoto ittude si fi Allah hewti kamɓe attoto ittude kala ka woni fi Allah ɓe waɗay kono kala ko ɓe woni nanngude no satti golle maɓɓe ko wawto woni yaarude ɗum wona alama nde Allah no añi ɓen noon no woodi ɗo kadi woɓɓe ɓe tawata zakka si ɓe ittay ko maakiti perimuɗo ɓe ittata maakiti mo tawata ɓe tawi ɗum ɗo boni ɓe ƴetta maakiti on tigi ɓe okkitira ɓe faamina wonde ɓe ittude sadaka ɓen no woodi kono tawa ko ɓe addi o kutete ko ɓe nangi o no newi ko a fiya a fi Allah wo ɓe innata sonjume ɓe haajaka fi Allah ɓe haajaka e Allah ɓe haajaka kala ko moƴƴete ko moƴƴere kon kono kala ko ɓe nangi no newi ko ɗum wiyete istidraj si tawi ko ni wa anda Allah e ko nemimma kon andu Allah suynete woni. Idan subhanahu wa ta'ala o wi walladina kazzabu bi ayatina ɓeɗo yimɓe fennuɓe ayeji amen ɗen komi wi yoɓe waɗa konɓe watta komi wi yoɓe acci konɓe accata sanastadrijuhum min haysu la ya'lamun ɓeɗo men iwranayɓe kaɓe sikka men iwranayɓe o wi wa umli lahum kono noon miɗo sabbitiɓe miɗo nennani ɓe inna kaydi matin nangal angal no satti. Hasanul Basri o waɗi qissa o wi wondema neɗɗo wonɗo e yeddude Allah subhanahu wa ta'ala harahimo ñaamude nemaji Allah ɗin misal makko no wayi wako buusejo juɗowo tewu faggata kon dammol en andi buusejo juɗowo tewu ko moƴƴota e dammol kol na ko juuti noon ka o yahay o laggo laɓɓi kin haaki wela ƴem o wallina sera ɗa o huɓɓa fuuro on ha ooya o darna ɗa o darna dammum kunɗa o kala ko kun ñaamu kun yara konko kun ñaamata ko yara ɗo honɗum nafata kum ñaamu yara mi hirse mi juɗe nafana ɗon. Idan ɓeeɗo yimɓe wonɓe salade Allah subhanahu wa ta'ala tawa heɓe heɓude nemaji Allah ɗin alhaali maɓɓe ko ni wayi ko istidraj. Idan Allah subhanahu wa ta'ala no nemina neɗɗo
okka mo nemaji ko aduna ɗo jaahu ma jawdi ma teddungal ma piijigo e moƴƴereji aduna tawa ko siga ɗum ɗo himo jarre bo kadi jiyaɗo makko moƴƴo tawa kala ko Allah wi himo wakkili kala ka fi Allah hokkita ko o pere kono ko nangi wono satti wata onti sikku wondema ko jokki konko fenande sabu ɗum wata o sikku Allah añumo sabu ɗum bali yo andu Allah ndaray mo woni subhanahu wa ta'ala o wi alif lam mim ahasiba annasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun e yimɓe ɓen sikku ɓe accitirte ni tun hara ɓe darndaka fi ɓe wi min gomɗini la walaqad fatanna alladina min qablikum fala ya'lamanna allahu alladina sadaqu wala ya'lamanna alkadibin attinoɓe ɓen ka hoore leydi ɗo ɓe jarribama ɓay ɓen jarribama awa Allah kadi o jarriboto ha o andina Allah kan no andi ha o andina wondema oɗo ko wi kon ko julɗo ko gonga ko waɗi si Allah nango yima tu yawmal qiyama o wi an awino ka julɗo kono ko fenande tawa jarrabu e arali ayinne ala to ñila kono si jarrabu e ari andinay ko wonɗa kon siko gonga buy e yimɓe yaha ɓe ɗo ha wotindina Allah subhanahu wa ta'ala wakkilo walla dina jagono dina yaha ɓe heɓa jarrabu hen ko fanɗi tun ɓe yaha ɓe okkoyo e sirku no heewi yimɓe wonɓe accude tawhide muɗum yaha kala makko fi yo marché waɗu fi marché mum no kali ɓe anda jarrabu ye no woodi kamɓe si Allah subhanahu wa ta'ala jarri bikema a yahi a sirkanoyi Allah fi yo on jarrabu ye iw marché ko perdi ɓeyduɗa ko waɗi hay so tawi ko faalaɗa kon ko aduna ɗo Allah suynima jonnima amma laakara kan hara daɗali si neɗɗo daɗali laakara hara daɗala hay hunde aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الناس بالأسقام والأمراض ونحو ذلك لا عن بخل ولكن لحكمة بالغة منها رفع الدرجات وحط الغطايا فإن المصائب ليست بالضرورة للانتقام والإهانة قال الله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وإنما هي امتحان له حكم كثيرة ومن أهم هذه الحكم إقامة الحجة على الناس يتي الله سبحانه وتعالى تروم يجولنا لا رسول الله عليه وسلم بنغور مابbe den sahaba ma hisnabe jiyabe Allah anden haray ni yimbe ben no jarribe ka hoore leydi do Allah subhanahu wa ta'ala ko addi en do ko darugol en wana do woni tigi tigi on do ka darnde den yamiroje ko yamira den ko darndagol en hadoje ko hada den ko darndagol en ko wonden e hawrude mum ko tawata welata en kadi ko darndagol en ko hebuden kadi tawano wela en dum kadi ko darndagol en idan an neɗɗo on ka hoore leydi ɗo ko imtihanu wonɗa Allah ndaarete woni idan joddi ndin ko to wana ga ta heɓuɗo goɗɗum sikka ko ɓay hiɗa moƴƴi wata faɗi ɗo kadi goɗɗum sikka a ko ɓay a moƴƴa wana ɗum woni ɗo idan Allah subhanahu wa ta'ala no jaribora yimɓe ɓen ñabbeeli e ko nanditata e ɗum kono ɗum wona sabu ngayngu se wattani yila en tawa yimɓe moƴƴuɓe ɓen ko ɓuri heewde jariborede ñabbeeli ko yimɓe moƴƴuɓe ɗum wona holla wonde Allah no añiɓe bal ɗum ko nafoore noon ko waɗi neɗɗo on so heɓi jarrabuye o muññike joddi ko heɓata ko yawmal qiyama no ɓuri joddi ko o heɓata ga kon si Allah subhanahu wa ta'ala okki neɗɗo cellal o yettiri Allah ngal cellal ɗon o jarribori oɗa nawnare on ɗon muññike nden nawnare ɗo weltanike Allah e dow ɗum ɗon o andi wonde ko Allah waɗiri ɗum ko ɓey ɗum gasta e makko o tikkali o jarni Allah e dow mum o muññike oɗo joddi ko heɓata ko yawmal qiyama e oɗa ko heɓata ko wona goto bal oɗo selluɗo yeltono kañum kadi yawmal qiyama sabu ɗuɗugol joddi oɗa ndin hanino kanko kadi hara ko ñawtum o wuruno ndaren subhanahu wa ta'ala ko wi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab ɓeɗo yimɓe muññinoɓe ko aduna kono muññete ko imma ko nawnare imma ko basal imma ko toñede imma ko loƴinede ala ko neɗɗo muññoto sina ɗi piiji a yeeyata marsa muññoɗa ka
a wurata wona selluɗo inɗa koye muñña ko muññete ko mettata wonki ko heɓe ma kon ɓe noon heɓuɓe ɗi jarrabuyeji ka hawre leydi ɗo ɓe muññi Allah wi ɓe yawmal qiyama ɓe ala hasɓore joddi maɓɓe ndin ko ɓe jontete ɗum ko bi gayri hisab ɓe ara ɓe ƴetta donc maɓɓe ɓe feƴƴa malaika lanta ko ɓe hefus amma heddiɓe tawnoɓe no selli no gollande Allah subhanahu wa ta'ala haysi ɓe lumboye ko ma ɓe visite ɓe lande piiji maɓɓe ɗin taw idan andi ɓe fotata oɗo wurɗo no nawni oɗo wurɗo no waasi oɗo wurɗo no loyina ɓeɗo si ɓe muññike yawmal qiyama si ɓe immike ko ƴettugol tun donc maɓɓe ko yaka aljanna idan hara Allah subhanahu wa ta'ala o waɗirali ɗum sabu ngaygu bal ko waɗi ɗum ko hikma watato ko hikma baliga no jeeya e muɗum ɓantugol darja neɗɗo on si Allah no faala ɓantude darja neɗɗo himo jarribo kadi neɗɗo on fii laɓɓingol mo e bakkatu wono wiɗen ni e hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feƴƴuɗo on wondema jarrabu no jokka neɗɗo ko jawdi makko e ka ɓiɓɓe makko e ka ɓanndu makko fii yo o laaɓu e bakkatu o ara yawmal qiyama tawa koye perdi he koye heɓayno ɗi ordonnance ɗi o heɓayno o so jamo o marno tawa heddiɓe fof no jooɗi kanko ɗum wonanaymo montir ɗum bakkatu makko o ara yawmal qiyama ala hoddina bakkatu e pus idan maɗum Allah subhanahu wa ta'ala haraymo faandi e ɗum goɗɗum ngo ko wona ɗum ɗo jeeya en faamanayi en faamu wondema jarrabuye o ko yottagol ko si a bonni Allah yottoma la wona kadi hoynugol neɗɗon ita bote makko subhanahu wa ta'ala wi neɗɗanke o si woni Allah subhanahu wa ta'ala jarribike mo ɓittini arsike makko on neɗɗanke o wiye Allah joomi an hoynilan Allah wi kalla nano woniri yaññanede arsike e faɗinanede arsike wona ɗum ɗana teddungal ɗum ɗana jasere ɗum ko darndede noon hikmaji ɗuɗu no nder muɗum no jeeya e ko ɓuri himmude majji ñinnugol hujja e hoore neɗɗanke on ten daari ka jawabul kafi ibnu qaymul jawdi mo addi qissa mo ibnu abi duniya filli wondema annabi moussa alayhi salam no marno neɗɗo mo wuuriduno neɗɗo moƴƴo heewunoɗo gollugol golle moƴƴe oɗo yahi o waali o maayi ka ladde diga ñaami teewu makko ɓay moussa alayhi salam rewi yi'i o neɗɗo moƴƴo mo anduno pellet o mara golle hawsina wadde wana gollagol Allah o no maaya jiibaka burure tawata julɓe moɓata ko juulamo hawni moussa moƴƴa o noddi rabbu samawati wal ardi o landi Allah o jiyaɗoma momi andi ɗo ko honɗum waɗi ha waɗɗama sigani subhanahu wa ta'ala wi moussa o torikelam place ka aljanna ala no o hewtira e makko sina o jarrabuye momi waɗimo ɗo mi mana komi jarriborimo ɗum ɗo ko fii yottinoygol mo ka o faala yaade ɗon ka aljanna si tawno o heɓuno teddungal maayugol kasange juule teddine o heɓatano on nde moƴƴere ɗon idan te en faamu wondema si julɗo waɗama piiji gono toon ko wonɗen e yiide yaasi on hannde ɗum ko alamande julɗo na o julɗo dey ma ko alamande Allah añi julɗo ma yiɗa moƴƴade makko bal no wawi wonde ko teddungal ɓeydanimo ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك أدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بأداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من غسيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا ولا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبكلماتك التامة أن تبدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا
اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الحميد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.